Mikewe. Okay, baba tabati Barabatigaritwe no tukethera ija constituency barewa ambasare antu bonthe mbuga ngiri ithatu nandi ndona nani ngiri ithatu itumbotethia nkia kabisa nandi kio ndejire na mantu ya kweja na scholarship na inya kwina Kailemia Foundation nandi kiria ki flagship kwere anene buru ikuona ana bonthe bagwita cukuru mono bau bagwitwa nkia mikeu barabatukumba however no mpeja na scholarship ki babangi omba wejo mbira ndina na batantatu bana be university tuntetherie na kamwe no gatamuka yunga kunenkera ngiri 20 kithairio by the way kwina mutaratara yo kweja no ambeche iji tikarambu andika cheki apana inyante untiona inyancheki untichona nchiona ari ambitite kunenkanira antu bathithi application kethe imbasare ndone ndera antu bandike imbasare no to indathithirio untuku mwana ndona thina mono bunthuro reo ndagwa ndenda ana 10 constituency bara bathithitie bwega mono na indareterwe na indathithirio ene na no kumenya ketha kwira antu bara bakeja mbere 10 constituency tuge ya Northimenti rokwo utiugare nande owa no kumba kanenkera bonthe bara bejere mbere bambere niba kumba kabati kumba bate kona bara bakumbe ba speed ndona ore nti utethia bara mbwiri utethia kwa indatigane na system eu ewe nande chibwa ndetera tugeta ambire itu ngina na kwire ithe na kwire twana tu ndomba inya kuthomithia ana baire nyomba emwe yes because ketha inya batena nyumba nuntu bamwe bandetera jonge mbiriga kubwithia wana batiania east ngina na kwire ithe na kwire the first born boy na terere skuru mbuga standard 8 mwari na ndekera form 3 kwina mwana differently abled ende kwe disability bambire ka batenda kuyigira nirwa kya mona nyanka beta disability no sawa nawe akiri itengani na taukiri ade jo na ande ugatethi omwo mutethi ate ende wambike mware boarding no tunore kwa ngino wantu no tware ndi iketha mami ate ona ndi no ngina nandi kanisa igatetha tetherie ndu antu batikurara utukona utetho butuku so ndamba gwikia mwari St Angelas form 3 nandi etite form 4 wow kana karana ko kari a bit disabled na kondaga kia erindiro ikena nyako kambunda na muthako wari umunana nene ndamutigana twana twiri muci no twari to primary tukwana ndi ndonda baikia ba primary boarding nkombero muno nuntu inyang mbasari cianga fitithomithana ya primary yana bara nthomithia primary nthomithia na foundation yu Kailemia Foundation yes so na ndi antu batika mbore ya mbasari ru kaeja na ndi mbasari cia ngafu ekarambu no cia na wo foundation I mean the foundation scholarship jana ndi na ana 500 imno kwita kuria for they know Kailemia Foundation scholarship they know utethite na bagana foundation nigana gitumi imbwire kwina mutaratara kujurire nyambasari no mwanka form yujurirwe chibo kuonania buruburu baya batio chiumba nuntu ndenda kweja na scholarships nyambasari yes na ndi tuandika list tugaikie ko end quarter na ko end quarter wetha bwandikiri quarter bukethera imiri jana ndi ni rakinyire milioni 3 ushogere mother katho 3 million irari 2.8 per quarter na ndi ni rakinyire 3 million na ndi waeja na 3 million yu ciathira na mwana okwijira akwira ndi na thina ntiumba gwita cukuru ntomire na mother no munene no tuntaga nkamwira okay jokia ngiri 10 tuikie mwana cukuru kuma foundation kena ndi tumujuririe cia ngafu
ngafu icio kwethera kwina araigitairwa nuntu au igitairwa nande utumba kurukithia nuntu thirikari ugite mwisho na ukinya mwisho no ukinyirie mwisho nande bau bangi nande beja ri tukinyirie mwisho nande bo foundation ijukagia na kaire ukejera gitigatine mwana na kuthithia kigerio na balance mukiria kana na ndi nkakilia kankaria mwarimu na ndaere muciari kabisa kera ndaere muciari kera mwarimu ito ndungamira yukia ena mbuga balance ya shilingi 50 ka 90 kamera yukia ngiri 50 na nkandika barua nkauga nkumurungamira na ndi ninkaya balance yu nachoke skuru athithia kigerio na ndi mantuja ijo ngeragia mono nuntu ututibwa wa pura ina inya nabu oni nyombe kaka memene anto aba mama torono tuntumba manto ando aria ntumba mwendeleo ndande kike wakera ngwitikia ko mwathani ampere ya kuona mwana oro tuchumba pio orphans kana para batina inya nyomba nonto imbaka inya nyomba ara yangu ita kuona ana bau nonto no monka bona ukona aba kona tantwega ari ukona antu ba buruburu so kabakira nyomba ka kioro kyo number 1 it's very important ukira baba ti uchumba ugeta na no kumenya no monka bagwatirwe na mantu ja very private kwi mukuru ndawatanire no thithaia bioro bia disability bia plastic bia kare bia mtombo karira ko inyavyo nandi mpaka kimwe kulingana inyekwa indi mantu ja chukuru jo bigawa buruburu te mwana obwiri kwethirwa ati gwita shukuru muntu nenda kumenya uthikira tuthikirite nenda kumenya ri kiri mantu ma kithomo inu kwa scholarship inu foundation bare ko iba only secondary school kana ukethia muruto wonde kwinja wa university nya college bare ko utethagia untethaia bonde nya primary lakini ngaf thirikari thirikari itethaia ba secondary na inya university kwa university nuntu ina goro kidogo na ibethero bena nandi kwina bakuthithia nandi ile ya CBC ka no model model university na no kuona wena we 5 we ina ikwambiria baraba korea nyingi nontu nandi ya kulingana na ora inye kwingana bandi 1 2 3 mpaka 5 yes mpaka 5 ndio ko nini ino kumubeta 1 2 3 cho nini wanya kona 5 nya itonga okay good nandi utukona kwe no we wa 1 band 1 uyu noe muke u nandi no nke nandi nyani akethirwa aretwa ngiri 20 nontu inyo bakuria ka something ngiri 5 I think or something kidogo sana na ndeja bau na ndomba kutetheri nyabo actually university mpeja na ngiri 20 nontu ba mpeja nyingi inge muno mpeja na ngiri 20 lakini te antu baba inge mpumba kunenkera nontu tekungana na inya cia kwa cia mubuko te oteno otumpeja na ndi muchara jo kwa nchoka giandeu nte na wathamini yes good mwechi tuita na mbere twenda kumenya ri mbije ubichi kunengangira ikundi mbesa bana ikundi bina ngawa mbesa imutaratara kunengangira ikundi bina oneka tibigana for now for 2 years mimi angere tu yes thank you kiu ige kiapata mono no mbasari no ni therwe na mubango jo akio na ikundi otukuma ibi bingi mono bibingi muno tukiambiria andaire nchantu butinjo ni tubujuririe kuri ote yeno tubo bataigwa ungeja bona bona jorongo no tubarojuriria no tekyo bona ko baraba ejere mbere bonde I think ibairo no tubare bakaisana atwachoagaira na imbijete nyam radio ne kadha na TV nkiuga ito njoni ujuriria formwe wewe mbese che ikundi inyesho nenkairo milioni 3 kuotemwe tembeche nyingi ore kidogo kweli milioni 3 inyesho itingi yore lakini okuota inenkaira ikundi 50 nande between that na 50 but mostly 50 nuntu kwebenge tu tueta value addition
kwi table banking na value addition. Yes. Yo value addition ikwithe orande wo wina nguku. Na nukwenda kuongera uraria nguku 200 na ndi nukwenda kuongera na ndi nyari ngakunenkera mbuga 300. Yes. I wish kwi bathikirite wothe runtu kwi wo bai 300, kwi wo bai 250, kwi wo bai 200 na ndi table banking ibo mpeja igana. Okay. Table banking peja na igana. Igana pa ikundi. Ba ikundi. Yes. Na gutikimenyano by the way. Ne kuri bingi mongi mekonde Ameru. Bingi mono. Utikimenyano first come first served. Oti waone ngane pa constituency. Na ndi ora na ndi na ombejete. Yes. Nuntu first come first serve baba mutindwa nuntu ne obisiere bomba kweja baba inge baba bagara bandera ba timao. Bakuraja we kai goji iruntu ino gukuthirekeria ndera gas egembe south ka north boi bakuraja muno na bomba inya kuria kuigua. So kwina system ingi nio ya kuthithia what we call equity. Okay. Inya ba mutindo barete nyingi kwina cut kenda na baba ngi na boye bomba kuona. Na ndi ndu tugeragia kuthithia mantu ya kuona every constituency na every ward kuona Equity ikuga nara kuthuki mono tubategetegere na ritho ringi inkurukie nara bai sawa ja kusema kweli Meru barambonete be sawa mono iba Southimenti Wetuenyeri muno. Batinyeri. Batinyeri mo kweneria majani bi kwa impenda kubanenkera sha iushi gweto sha value addition nyinga nyinge kuringana kirebe nakyo. We nyamure dijonge ndetete ao Nthimbiri. Gikundi. Kethera bo bena ng'ombe. Beneria baikaia mutindwa ndi jabau isi barenda gintu gikinene cha kula kweli ina araba gekaeria rao kenda bakachokeri kweria baadaye bachoka kweria eria ritikathuka ya na no bende nyang'ombe nuntu nukuona already ba organize gikundi na bena ng'ombe ciao na so forth na ndi ura munini gikundi ne keu no bothe na gubongere mbuga bagure ng'ombe cia ingi tweta mbudi mwe ng'ombe cimbunda yani kethe gikundi gikauga turigura ng'ombe 10 bacho mtu kumenyera kabongo bakathithia nyumire kumenyera ng'ombe u iria ra kamwa rekendwa bachoka bakaga mbecha usija sako ya sako eria ndenjera kumenyera president wetu ejete macho kurugura ndiri ya mitungu ire na guru na ndiri atware osho Kuringa Ameru shu na ba something like that ya mitungu kama ruwa mantu ya idibe ng'ombe yes nande riketu mtwetere mitungu kenda nande irio bya ng'ombe bithero bye raisi na byethithagwa na njira ira njega ino ndu byogura antu bamwe bathithia bago batithia birio bibiega kweli ko winya quality kethira etebui nande that is one way kwenda kuonania nande arithi ba ng'ombe kenda inya baithero bena mbecha njega no tu ng'ombe ciao ikanyira nande nani nabo kai no tu yakwa ya affirmative na ndomba gwita baraba kwenda kurithia ng'ombe ukaba nandi tubecha kenda bagura irio kethe inguku kera bongera nguku na mantu echa we boinya bakwambiria from scratch buku tukubuka uwa batu tutige twena kyo ani tuganda ikwambiria murandi jwae cyo kurithia nguku kanamburi cheria sooner than later mbuga February au antu ibamburitie mburi moro mbere ntenda ndathugana yena nda muntu mburi kamutethia no ntuiria riu rikangarera mucie kwa by the way I do that ngugira mbitaira nyingi huu yetu are affirmative nya mbitaira nene ende isha gutethaniria babatiganiri kabisa babatiganiri kabisa kuboka okeria isasa jana ndi na tujuju 9 I mwaria aciara na bathatu rimwe bathati na ndi no mwe nari
ndagurire mburi kenda ana bomba kuona akuye karia kare ka mburi nontu tiumba gonkia ana bathatu panyira ni kweli nyontija yo kwe unge nwende south imenti nya wende nwe na ndi ndone nya ndagureria ikaga ikithira ngari rika amini nya ombe nya kunoga nontu ukakara were chaba umenya te bangafu igitia ini meiti akwini ewe te ngafu no te ngafu yugete otetheria ate chaba na ndi no ngaita ciakwa nkagura mburi kana nkamenyera twana nontu no mari twana tuthatu tukumanisha igitonga ikana nyambuga kanini kauga chukuru aciara twana tuthatu ndina kange Gembe South bathatu wena ana bathatu na ndija bau no mwanka mbagurire tugu mbatetherie no twana tuthatu is manto manene na alafu mburi kenda ana bau bamba kunyeria ya mburi so tomanto ya turi mwe yo kuragia manto foundation na ndija yujo manto foundation good nontu teja ngafu ina mitaratara yayo gikundi no mwanka kithiro kina antu igana 100 members members igana members igana kiugie kuru no mwanka kithiro ke registered na social services okay no mwanka bwithiro bwe na bank account ikarita follow 6 months 6 months okay kwa una ndio ro kwenda kuthithia gikero baraba kwenda kuungana bathithia no mwanka bathirie 6 months yes sometimes ukuyukethira muntu augatire mweshima naturumirie 2022 naturumirie mbesa lakini tukaramonga atu apply kaire atu 2025 mbona ngame tamaire kana wamba kunenkera bikundi bi bitaro binenkero kana uchokere muntu tuge kwa fair yes utiuma kunenkera muntu maita mere ati